Inggih sane mangkin kelanturan antuk kuin bekara mapidarta basa Bali rek sajeroning sekedrona ring desa Batu Nunggul. Pamilat sane pole among ke pertama inggih punika Desa Made Berliana Dinda Pastika saking Desa Adat Dalam Sentra Batu Nunggul. Suksma majeng ring pangeser acara san antuk galah sani sadurung titiang lantur maka murdaning lugrayang titiang ngaturang pangastung kareun panganjari. Om Swastiastu. Majeng ring jero mangku sani rahat suciang titiang majeng ring Bapak terpekel Desa Batu Nunggul utawi sani ngangganin sani wangyang titiang dane para jero desa lan prajuru adat sewubidangan Desa Batu Nunggul sani kusumayang titiang para manggala panureksa sani kusumayang titiang saler Ratu Ida Dane sareng sami sani rauh tegraine makin sani dahat si tresnain titiang Aingge Ratu Ida Dane sareng sami rasa angayu bagia aturang titiang matur rek ide susunan maka sami antuk paseucan ide maka dimangkin iraga sami makumpul iriki jagi ngalaksanayang bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur ring Desa Batu Nunggul. Aingge sedurung nyane dicenin titiang nyenayang pedewekan wastan titiang Desa Made Berliana Dinda Pastika punika titiang saking Duta Saboyoana Desa Adat Dalam Sentra Batu Nunggul. Ring raina mangkin Sukra Pon Wage Menayel Pinanggal 11 Februari kalih tani kalih likur Bumanti Presiden nyarengin miletin parindikan pacentokan pidarta basa Bali Desa Adat Desa Dinas Batu Nunggul 2 kalih tali kalih likur. Inggih Ratu Ida Dane sareng sami manuk sekadi murdaning bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur sani kecetus saking guru wisesa inggih punika malarapan bulan basa Bali danu kerti gitaning toya ening suksmanipun inggih punika ring rikananing iraga maurip ring jagate nenten lepas tekening toya pinaka pagah tuo rikalaning hidup sang sani maurip nika mawinan mangda iraga sayan setata ngertiang sahenaning unteng utawi sumber toya makadi danu tukat muah sani siosan yening sampun danu lan sejangkep nyane nenten kedimala utawi cemar pastika rahayu sareng sami kapanggung. Antuk punika ngiring mangkin titiang mapi cegas malih ngajeng ring para yowana makasami mangdaneng setata mapari laksana becik rikalaning ngardiang sahenaning danu tukan muah sanisiosan mangda setata bening malarapan antuk mapari laksana inggih punika kaping siki dan dadas mukang emis ring danu napi malih mis sane melangkar antuk plastik kaping kalih sampunang umup kawentenan genah lan sedaging danu punika mangarti danu punika benyah utawi uwuh sangkaning parilaksana jatmani lan kaping
tiga ngiring ngawet mangkin iraga mataki-taki ngelestariang danu punika mangda lestari sinah ngardiah toya sani eneng kapanggu. Yen sampun iraga sami kacumpu ngerisikin sahenaning danu pastike sampun iraga sami ngomolihyang kerahayuan riantukan toya ening anggen ngemertaning iraga maurip. Antuk punika tityang mapiteges mader ring pareyoane lan ide dani makasami ngiring lestariang danu lan jangkepipun mangde setata lestari. Inggih wantah asa punika prasida tityang aturang pemabah nginenin ide danu kerti ditaning toya ening pastike sampun makueh pisan kirang nyanyi. Antuk punika kirang langkung tityang aturang geng rene sinampura. Selantur nyane sinap tityang antuk parang santi. Om santi 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 om. Selanturnya nih kelanturang untuk pemilihan saking desa adat Kutapang Tikadek Puspaningsih. Matur suksema titiang ning pengantar acara. Ide danesa nidahat tuangnya titiang. Anggo tim juri sane banget tresna titiang. Taler para pamilon lomba pidato sane tresna asih titiang. Maduluran rasa pengayu bagi titiang aturan puja pengasuti ring ide sang yang widiwasa malarapan panganjali umat. Om Swastiastu. Ring galah hesane becek puluh titiang jagi ngaturang pidato sane mamorde wigunan LPD ring desa Pekraman. Nabi minat mawinan titiang ngambil murde kadi asa punika santukan ring pakibah jaga temangkin usaha midap dabil widang ekonomi utama pisan kelaksanaan. Ide dane sinamian pindah ke daerah tujuan Bali sane ngobadelang sektor pariwisata budaya. Rikale ngupapire budaya nenten pisan dados lempasan ring pawangunan widang ekonomi. Nglimbakan bidang ekonomi nenten side pasahan ring paindikan jinah sane kebawas modal usaha. Sapesire jumelep limbangan usaha majantan banget pisan merihang jinah pina ke modal. Yening nenten wenten jinah saluir pidabdak miwah saluir pengerencana nenten pacang pemargi becik. Ide dane sane banget tuang yang titiang anake sane nenten pisan mader bejina pacang metu pikobet ring pekayunan. Sering dane merasa kirang tangkis saha merasa kapetengan duaning nenten madue jinah ke agen modal usaha. Puniki mawinan metu pikayunan pacang nyelang modal jinah
sane ketah ke bawah rerah kredit. Kredit puniki ketahnyane kamolihang ring bank. Yening nyelang jinah ring bank nyenten janten patut nganggen jaminan. Jaminan puniki ketahnyane kamolihang marupa sertifikat tanah, izin usaha, PPKB, miwah sanelianan. Sering kramane boleh nyelang jinah riantuk nenten madue jaminan. Ide dane sanik semayang titiang ukuran puniki ketah wenten genah nyelang jinah sane saya nempek. Kawangun ring suang-suang desa Pekraman sane mawaste LPD. Napi LPD punika? LPD singkatan saking Lembaga Pekreditan Desa. LPD punika genah becik para krama desani nyelang jinah modal usaha. Napi mawinan asa punika? Napi kawigunan LPD ne punika? Nenten jelian kadi puniki. Ka pertama, LPD wantah druwen krama desane sareng sami. Kaping kalih, LPD side mungkah lapangan pekaryan ring krama desane. Ketiga, LPD sayaga wantu krama desane jagi nyelang jinah kaanggen modal usaha. Kaping 4, duaning LPD ngenah napa pare krama desane pacang dengan maurusan inggian urusan administrasi miwah naur angsuran. Kelima, keuntungan LPD pacang madados druen krama makesami. Keenam, keuntungan LPD taler pacang preside nganggen wantu pawangunan desa. Ide dane senamian sani banget wangyang titiang. Duaning becik pisan kawigunan LPD ring kahuripan krama desane ngiring irage sareng sami ngrembe. Mangde LPD druweni sayang becik tur maju. Mangde tetujone punika side kamolihang lugrayang titiang ngaturan panguwung kadi asap puniki. Kapertano para pegawai LPD ini mangde side nulat pelayanan ring bank ramah tamah, tertib waktu, tertib bicara, miwah tertib administrasi. Kaping kalih mangde preside ngutamayang rasa keadilan lan penyamebrayan nenten ala aneh utawi tebang pilih. Ketiga, manggale lan pegawai LPD ini katiang mangde mekarya jujur tur wicaksana eling ring wenten hukum karma pala mawinan nenten pisan madue pikayunan korupsi. Kaping 4, risampun LPD ne maju tur madue kauntungan mangde wentenang atur upekse ring desa adat indek amunapi molihang kauntungan nyabran ngawarse. Kelima, mangde kauntungan
LPD ni setase kaanggen mapunia reng pura-pura rikala wenten karya patitan mawinan kramane sayan dengan ring ngame dalam urunan. Inggih, ide dane miwah semeton sinamian sane banget wangian titiang. Duaning becik pisan kawigunan LPD ring kahuripan krame desani. Ngireng irage sareng sami ngupapire LPD truwene. Sane maduwe jinah durusang nabok ring LPD sane jantan jagi merihang dana kredit talar nyelang jinah ring LPD. Yening sampun sarang sami ngupapire LPD druwene jantan jagi sarang sami nguponen pikolehipun. Badung mangapura ngabas ebat titiang ring petang kirang langkung lunas apura antuk tambat titiang kalitang inggih puputin titiang antuk para mesanti. Sati sati sati